Gyana shungi lomang ring pönangi pömi shize rawa la dogro chapshen tongshin yoba masi. Gyana shungi zenwe la maswe par chige rawa lungbar chojo du pepe pömi namla. Gyana shungi pömi tedagi ngire chowe chasha ka la soda thang. Majo rawa so la wangjin so che shimbani. Lore shin shukcher do shinbe. Pömi tapze ban namne gyana gi gesam gewe chaknyon gi si ju le. Chige ne de pömi nam sungkyop gogor bögü shushin yobare. Teyan pimi chepsi zünsur mangda jik jadö chase olin ge kapduan gyana shungi ge samgewe chakno shukchen cheshin yöbete Australia pödön lenzo gi zingyong genzin Zoe Bedford laki. And their purpose of being there was to try to shut down our protests. Oling ne de peminamni gyana shungi wanggu ro ngusu me kya pemi theda gi thaja gyana gi chakno chorshin yö. Nga chilojik tonggup gyogup gop ye ne pödön tapsu thangje lega chebe thünyün ring gyana shungi sane su ge samle gewe chakno chebe ne dön thengmang chung yö kya terni yu shung ne ge sam gewe chakno to ngujin nang me ba diga isya rawa lungchin khangla sungchung. Oling ne de peminam gi tho gyana shungi ge sam gewe chakno cheshin yö kya oling shung ne tabar ne dön the mixe lakta khaya nang me kor zoilagi mutu sungde la. They call the issue foreign interference. We prefer the term transnational repression. Oling shungi ne dön the oling gi dawan the yen kar ngözin chegi yö kya gyana shungi pe shin be ge sam gewe chakno theda la chige gi theju zamserna ku yang cha shin thedar ngözin cheba the chakno chigen shik mixe mebar khowa yungi du che thang ne dön the sarpa shik member lomang khong ne che shin ba shik yin ya shungwe ne thabar ther thonen gi donglen chebe jumje khaya swe me dap ne se chigen namla leshi theda mutu cheba loko twinge re che diga lungting khangla de chön nang chung oling tu ne shu pepa mangbo shiki nang mi phele yö tap gyana shungi khong namla ngö shu gyu sum ne nö shu tha ji gyu gembe phemi theda ne gyana shungla ngö gö gi legyu mangda chigna zu shu nang thuki me khachik ne thenga phedön legyu kha tu nyam shu na we gyumsen ki phöna ne shu de nang mir gyana peri kha gi thamja che yö gor phöna ne chu jorgi yö bare Chilongi dong nisapshi na gyana shungi silön li chang thang chi silön shen wang yi ngi oling tu jorgap thang Chilongi dong ge lor peching tu geji zeten goma zu khongki meje oling tu kerbe kap oling tu ne de phemi shiwe ngogo wa gyacha ge we gyana shungla ngogo che yö jing kap ter phedön thapje ban nam gi tho gyana gyapyo wan nam gi chakshu thang nye chö che de phögi ge dar che tupso ne dön zara chen shik tu gyu Nidong ge le geji zerengi meje kergap oling mise phedön gyapyo wa Kerry Wright la dharamsala ne oling tho phebantha redu la kap thedu gyashung la ngogo legu la shube nyamyong kor diga lungting khang la sungdön la It was incredibly intense. Nganso chozo khangbe dün tu langsar kemi lopchu tongda chönga chamyang dukching kap thedu khoryu the hajang chakpu chen tu gyurwa chorsong nam yun kemi lopchu nam kunchue yagdo khawa yöna nganso phedön gyapyo wa tha phepa nam ngogo gi lerim dubje lope kap Ngansor kechor gyaba thang phemi namla mambep chete cholam je tabu tön songwe Australia mi nam thendra tabu thenga thongyong me che sungchung And they were not understanding that this is more than just an isolated incident. This is a part of a larger threat to the Chir lube tho thagwe rengi chungwa nyen to ban nam gi ngunjin cheki yö gyang khonzor phedön thapse thang gyashung gi yuring ne ge sam ge we chagnyon gor gyunga sabu mebe oling shungwe ne ne dön the nyen to ban nam la khodo gi sabjong chögyu khelchen yi nyelam oling u shung ne chige theju yo kangye chege nam gi che rokyo tene zuchar yö ther phemi nam la khede thenje kangye cheche tene khang ther nyen sen shu chobe seja che yö Kangdar yang nye samchui la thedar pangda khotrup chagule ngö su nö se phoyu namgi sungkyop the thonang chena lek she sungdu shize gyana shungi ge sam gewe chagnö che shimbate oling sam member phemine de chase zamling yutu khangsar chegi yoba mase thedön diche chungni ngin Swiss shungne kyang therdön nangde geji rimbe thone gyana thang ge sam gewe chagnö gi chajö la thungyur chegengi ge kap changmar chire gi thone yalen chögyu thang Suisi gyanagi chaju thedala sogom chaju mimba so sedön na yu. Tedang chok chung chilungi dong isapshi dawa chungi tse ngishzani ngin gyana shungyo ne Canada pödön sokpa thang. Canada yugur zhuwa mi topdang tunger sokpa nyi thang de yu mina ngishu to gyana shungi benjo gi thamja thang tongchen gangdom che yu seta che yu. Tei lendep su Canada shungi. Gyana shungwe ne gyana gi chapsi gi tawa thang langcho mithunpe minam la thangwen thang kaudom cheche Canada ne de minam gi nangmi thang chokpo che la digyu thang chewe nge che so ke yo bar Canada shungwe ne namya ngwele me che thang Canada chidi le den sochungwe ne gyana shungi nge che ke we Canada phedön chokpa da yugur towa mi thopdang chokpa ni la dungsem nyamge shuyu
Masi pyogi doa mi toptang tamang zo peke tene kangne kyang chilo nizong nisabshi lor gyana shungi pyogi chicho su nedo pyominam ki to getsamle gewe chagnun cheshinbe ngen to shi kyang dunbe nangne mangzwe gekab kagi pyomidang changyung mirik nam sungkyop chagyu byogu shuido. Teshi nga lue dawa gobe danju ne dawa chukchi tse chu parche duncha dun ring pyogi doa mi toptang tamang zo peke tene kangi Europe ki sakyu mangda chikdo tade char gyana shungi getsam gewe chagnun cheshinbe kor kodo begyu lechar gi tu pyogi doa mi toptang tamang zo peke tene kangi genzin tenzi dawa la tang ziba pupu zhoma la namni ne sakyu teda gi chozo tumi so neyo mina tang je te ki pyo nangi zara ne tang tang gyana shungi getsam le gewe chagnun peshinbe kor ngensen shudu. Shuga Dharamsala ne Asia Rawan Lungting Khangi Sargyo ba tinzi nonzum tha Parlen Chokti ba tinzi legme ngi ne ngen shugi.